Tala Fou malo le soifua si mai lau whaafonga o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. O whaamane mai leo leo o se alii ua maliu le tu I mātu I sasae o melepone le so ina ua pa uane mai se hot air balloon I lea whaitu I le tai awana nei la. Mala wane fisoswani whaambabe me Albert Street I Preston ina ua maua le tangata le afole fitu I le tai au pa me li pote le 9 News na land pe tula wale ele le paluni lea I Yarra Bend Park. Malo whaatara noa nei leo leo ni tangata sa iei whaatasi I to tono le paluni a toa mamoli maua nei whaalawelawe. Lo tapunia pea Albert Street ma fautuaina a beta vale ia alofia lea whaitu ma usta ia whaatanunga mai le vaenga fisoswani whaambabe. Wa saunia nei se ripote leo leo e tu watu le coroner e tusa o le nei mata upu. E ono tau solo te fo le au whainga renga le tinei mui ma lai vaalele le whai ungo le vaiaso umi mo le eseta po le Easter mai le tau mate le amatua ia a fia ai whainga mananga I le atunu. O le United Firefighters Union of Australia o le alato whai roe se teime le awa uli le so le ungo le alato parota na whaia pe maari lia sui e toe wha wau se isi solo te I le teimere e seta. Pa mai le uni mo tanto whaingaruenga a whai e io ina e fui mu le whai o le solo te e ono toe a mata loa te e ala le sawa wali e se mangaruenga I le asotofi duaspul walu o mati a o lumana iai le aspareile le lei po le Good Friday. O lo tua ia le uni le Air Services Australia I le momusu e whaise whainga I le toa rai te rau whaingaruenga a toa matulanga le lava o le malolo. Wa iei fo isa isia whao wheta wa ina mai mo le Northern Territory ma Queensland. Wa ta ua le va ai tau le whao Megan wa whatulanga le vaenga toru po le Category 3 ma fuafua tau nuu I le whaitua parolo la I le Northern Territory a nā nei po le taiao a taiao. O le whana a mata whaatupla I ane le awaule le sto na I le Gulf of Carpentaria a o matangi tō whatau tau o atu le marolosi le se lau se furu kilomita I le itu rā wha mawina ma e ono si iti atu I le 2 se lau kilomita I le itu rā pe ono wha e lua mai le wha ai tau. O lapta ia fo I le iei o timunga e mamawhai nisi o taimi ma ono o atu I le 2 se lau milimita le suawa I timu e pa o. Wa wala wina nei company fai telefoni te tele Ausetalia ia sila I nisi o popolenga e whaatatau le tapuni o le 3G network ma ono le mawhai e le tusa ma le fitu lau fastfulu wafe o customers le 4G o na tavili le 000 pe amana mia. A o whaasolo ai le ngā nuenga o le suia mai o le 3G a ngai I le 4G I company fai telefoni te tele ia e manatu nisi o I latou o le aleise a fianga ai e fo I poti ua ta uai o le tu aingo le 4G e iai isi ana telefoni sa whaatau mai atunu I whawhatu Ausetalia o lo maua I whamaumaunga e fōringa sa whaapol kalamelawa whaamoi le 3G e vidi e le 000. Pe a ma le fitse lau fast fulu wafe tangata Ausetalia o lo ono a fia latu telefoni nei whapitauli pa mele Minister of Sota Inga Michelle Rowland e tāua telo na fo ia whapitauli nei a mei se tāua fo le au unanga o lo saunia mai e telefoni. Na maua le tino maliu o se ari I le awala o le train I le tui mātu o sini. O le tino maliu na maua I le te o le whā I le wawea o le asosana te nei I le train station I Wollstonecraft pe ona whaamania mai e leo leo. E le o mawhai ona whaeroa ina le suafa o le ua maliu a ua wha ngā solo so e suenga le mafua anga tono le maliu o lo taro sanga I fo I leo leo ni se si da fiani whamataranga ina ia whesosoni ane. O le whaitua Wollstonecraft e lata I le city I sini, ma o lo whaataria nei, I le suenga o lo wha ngā solo, a iei fwoi manisi whaalavelave o lo mata I tuina le ofisa o leo I le amata mai o le nei vā yaso, ia ma o lato tiu te whai, e maise o le sa I dio le au solu tu la fono, o lo o whaatupula ia pea, I le ese ai o whaalavelave tutupu I vāenga ese o le tunuu, ia I le nei fwoi amatanga o le nei vā yaso. Tala nā radio Samoa mai Ausetalia wala whaafonga mai to e mau fo I se si whaapoponga I le taimi whaapenei a tai au soifua.